nih lah slam nggak kaman nih petnya kayeng tanat kayeng lah sih jika songkai mah lah sih ini garukam tanat bah ini udah keo perlak ini keo Snai kene garukam tung bangi bu style mah tapi sok keo aspen fi shabar jaka bagi that ini keo wah internet di perlok Aku play vi proses pada kenika blog channel ka jonga tentang singa position Asia dan ketika airplane dang her pai dan airport mah tengah happen ton ka kamera sitai nomor pakadang her katai mah tai sitai kala poi ring su her kan ya airport mah su her tu ngapoi ni aslam ha rai la si tang snem e ngapoi ni yang jang ikong ang ni po dan saj pra mah te ngayu i bekit hat yêu neu keu tang kwa ban pen i phi yêu neu ko mah dan na preng jong phi ba i tho dan na preng jong phi ba mi tho te i phi neu keu ne gen neu ko nó kia thật phải nhé Dal adab ne kisah yadung. Ngaruh dang yu mentah perlok mah. Keu kila ya that ne petnya. Te pet ne. Ni dia bola. Try bola terkong. Ni bola terkong sedang mensyok deh. Petnya. Sembok keu. Keu mah perlok kayaknya lah ya that nih sebun mah dong tay mah jadi tang itu kendiat ngapain video sepang nu keu mah marba ngayal di ngarang im ta sinกับนึงกล้องไปทัดมั้ยnu keu cái này yang ru internet bah nih yesna cái yang ban songkai tamam padap đây đang đập tăng sạch internet cả design design charut baikนั่นวะจะการsongkai ini udah sentil marigold đây marigold China rose try ngam kelah ngam tip mau perlak ini tangin ni apa ni sentil ayu ni udah Bougainville Ganos Stormy oke Fing Bougainville Pento mah perlu ngapain nge-search itu oke tangan pi isu ki flowers ki sentil nih yang mah nilai cepat tentang sentil sudah tuh wow te perlok tangkap nih kendiat ngapain mah te lok position ni te ngamlak klan dapat iru yang ni dragon fruit nih dragon fruit mah 4 sok ada mentah teh ini nih shitanrai untai lai sao san nriu tanrai dan ini fan nih
Ini. Oh, itu nak. Mah. Dah. Mari sini. Đây cong đây. Try. Nah ini. Oh, baiknya. Nah, ini gerbang. Gede, berapa wanted sih ya? Saan no? Undan aja. Undan aka. Baik, jik smart ikong te baik ke pam ris iar jeng i. Jenis ya. Baik nis ya, ket ni. Ni. Setay rudong dan terai. Setay rudong. Tang ini baik. Kitu hang tu ki broiler. But kini hang ni kidai ki layer, layer pa ni. Oh ni. Oh ni pa. Ya? Kumta? Oh, pa. Ki layer. Wah, ni. Baiknya. Ini tenang mesti. Dah Fadil. Long dawai. Dawai sini. Hang nomor kom. Oh, dawai sini. Oh, entah. Masalah jawab sekian. Oh, ini udah jumpa senyang jumpa ya. Pikat nang ni saai bat. Oh. Kat dah kade. Nah, dah kakti long lu sekian ang kat tu kan. Oh, kamu tahu? Wow. Baik terang. Ah ni. Tu tang babam senyang, bambrem long dah. Dam hat long ni bang kemerat. Nih, jam hadai. Uni umi kan tu. Uni. Ni kadang kat masih sejan. Ulak keloi mi kan eh. Dak ngalak kat ulang tangkum ni. Kalau ada kat ulang tu. Sejan tu ada. Ni mau keloi ba mau? Kat azola. Asulah. Wow. Ni kira apa dengan leh Tang riu pada ni. dia. Belajar am. Dah ni ah. Gitu kita bertai beli. Organik. Lempal opera. Dia tu barin mah. Borong na iya. Alay pa. Isa pusong kumplenya nga pala kake banlay siya day. Dia pusong tadi siya kay. Wow. Baik Dania bebas lah. Oh. Dap itu. Layak bam. Kami sendan na YouTube mah. Organik. Organik kan. Organik. Koriander. Kiong koriander. Koriander udah nih kan? Berdiri ani mana apa pelak kambiret. Lelai. Kambiret mah. Kambiret. Makanya tenan mah. Hayang jempite kong dawan tayo baik kair kai. Smart mah tray. Tanya dan ni, baik ni koriander mah ni. Ni saya bam ni, bolong organik bah.
Mesti tong kelam dawai. Pak citeru shibun bhajur citeru. Bas ate ke. Ah. Kirim video. Dan juri yantai. Ane dunia. Te uzala da kuntiat. Oh. Kan dia kasih sekilo. Ini kan. Ini kan sekilo macam tu. Ane dunia. Mà là buồn xa đấy. Là biang phi là biang ni là thiết để si kuring là đập thiết. Là đập. Kamu ni ada? Weh, kubi. Uni aku pergi pelang na shoot cut ni tu ni set. Kalau jap. Tinda mat pam siang pang ha. Ni si buồn ha. Gila. Organic klem dawai mah. Kita lah pun siap yang lat cut ni sedur. Lem tu saya udah cukup dah. Oh, long shrine là tiếp hỉ. Biang cảnh. Ni petnya. Kawan sini teh. Lagi hỉ petnya. Hang ni kan ki ong kata kadok na sem ujhur na kper nang ta kadok kha na kapung dai hayeng jong i kong di red ni yo e kong kita mo kata ko kentin ko ki ong kan mo kadok na sem ujhur na kper khao na yeng ni sila i ku kau ruang tu no okay perlok tapi ko aban yo iang wan ni hayeng jeng i yo ilut na dong sedong ni ilut naduk kis yar kis niang ki jhur ki jing thong ki jing tap ki do ki pelang ni kena okay, nganam penjerong ni kena vlog dapat beras ni tang lihat nomor ba haji siang ngamut hira ban le vlog andai ngapoi hene ngai tenat sibun ki badan hang ne tinta kadau ngapen ni tanggam tahi la dadan na pedang jeng hibong poi thmai kena ka channel ka janga sabha subscribe share but like tahadu ni kenduk yang halu pat ka video. Okay, bye bye, love you guys from Sarmo vlog. Biang ni biasa. Tenat. Islah, tenat. Wow. Islah. Tak bukan nak ini. Ciao. Thank you. Kublai Shibun. Ayo lawan senem dah si. Kini kita kesan buat homestay jangki mah kayak Plenty Farm homestay. Plenty Farm homestay. Dan Sait Pra near Shillong Airport. Tu number. New not San Prasau New RRIW. Kendai lain riu are not kendai lai way. Kini perlok lada fikwa ban wansa haka homestay jong i Plenty Farm.